Zamling Kangsar Shube Pyoki Keyik Luxula Tonanan Ken Sangmala Jagar Dortilingne Matu Dile Shugiye Tene ta Taring Manso de Karchi Sana Karshur Sana Astrology Tanganto Karchi Kola Te Shuginda 다 가진 것만 얘기 치와 지지 치외 로다기 콜라 롭점 휴차베이 치외 지라다 랑로르바 랑로이 콜라양 롭점 휴바이 아니 가진 것만 휴바는 시 다 드리면서 디치기요르바 딱로 디 미디 시가 칸데 요레 렉차 카리 요레 견차 카리 요레 대고랑은조 까밀 슈야이 이네 다 타다데 딱로라 케베 미츠 시가 당 렉차 당 견차 딘데 요레 체제 나란조 지용네 딘데 시에투그리 by and large Chidang Chena, generally speaking, the Chidang Chena Taglo like Keve Mite, Shiga Dindejik Yores Cheningan to Robsam Shutuki Rete Tayang Gacha Ga, Mi Gacha Ga, Dinde Yungres Chene, Shutuki Marekari in Sana. 미데라 강사데라 코유기 슈켄 테비오레 코유기 슈켄 environmental influence 코유기 슈켄 테비오레 낭미 슈켄 테비오레 나티당 낭미 여럽 주된지 여바이나 보고디양 여럽 용야기르와 침보여바 당하란츠데 지용네 슈바이나 딱로 라이케베 강삭스나 페차틴데 낭라 a person someone 강삭 미직 칸데요르스나 딱로 라이케베 강사데 렉차 positive point lecture 조워디 카르스나 courageous 슈베이 나 당한주 벽에라 로곡 첨보 쓰기 여러봐 다 courageous 당 brave 된직 민기 남장 주바 synonyms 된직 민기 남장 다 딱로라 기베 강사대 로곡 첨보 요래사 로고 첨보 레가직 제고 중나 로고 첨보 요래사 다디 딱로라케베 강사데 연된 good qualities 연된 소고데 아니 로고 첨보 요래사 디네 렉처 니바드 카리어스나 powerful sena ani ngaranchu phelkela wangchembo ani miti wangchembo sheta yore mite taklo la kebe mite chik labayina mishda te chu chekyan chigyor mishda wang khorangi wangokla 툴투기 요레스 미디기 랑싱 디데치 요레스 라 왕치보 요레스 테네 딱로라 케베 컨사테 headstrong 라 벽에라 우측 차보 지당 나란츠 벽에 기능라 칙 우주 차보시야 돼
대제 지기 네거티브 능신 지기 요래 미데 빼 우주 차부 요르슬라바이나 아니 견차 서로 직직이 요르바 당아란 저 벽에라 견직직이 제라 차보들의 뒤여바이나 디 견직디 아니 견직레 이나양 견직 마고야기 견직 perna 미션다 가보 마용야기 견직 드려라 벽에라 차보 센티or perna 룽 차보 등암 차보 우측 차보 차보스네 우측 민측들라 견직 차보신 잘바이나 디 현차직 네거티브 포인트 현차직 임바 등기 요르데 남 내줄 디낭라 헤드스트롱스나 디 현차 임바 겹기 요마레 다 그네 우측 차보스나 아니 라가디 람도 샤타 마치나 양 우측 겹네 아니 탈길켄 아니 제투바 체켄 기 강사들라 인지께라 헤드스트롱 ser기요레 다디 나란처 벽에를 그르바이나 우측 차보스네 랍그기요레 이나양 내출 딜라 디 현차직 네거티브 포인트 현차직 때 가야 말에 디 내출 딜라 디양 렉차직레 헤드스트롱 슬라바이나 견차양 인식을 렉차양 인식을 인지게라 아따 나라서 벽에라 내 우측 차보 뒤에 규셀라 때네 디 견차직 인배서로 붙직 고기 요래때 디양 렉차 인식을 했단 니줄 딜라 아니 우측 차보 세드 잠바 레가틱 강엘 망보이나 양 동렌 제제 타마라 레가데 제 투바 체켄텔라 아니 우측 차보 제제 세기요레 티네 딱로라 केबे खंसा थे खांडेजिक योरेसना अनि command respect ता फगेला yang 칙 망부셔다 두가 미창매 차적 지기 요래 미창매 차적 지기 요래서나 미창매 구샵 지기 요래 미창매 차셔기 요래 콩라 미창매 차적 지기 요래서나 인지께 라이크 그거 중나 아니 command respect 순구기 요래 야 미창매 통샤기 요래 미창매 마오 타나로 통아 통보샤가샥 통샤기 요래 미창매 통샤기 요레스 라바이나 아니 가르쇼고래 창매 구샵치기 요래 통샤기 요래 차족치기 요래 아니 창매 구샵치고다 디 바레 빠마레 바레다 데 WhatsApp라 TV에 갑라 이게 충탈네 셀버 통계 민도 제상 내 노트 카시에 중심 딘데스다 지통치기 요래 밑딜라 미창매 지통치기 요래 구샵치기 요래 찬족치기 요래 통샤기 요래 슬라바이나 아니 찍찍니 숨시 디십 시보디 된직 명기 남담 synonyms 아니 다크란 로고 침보래 아니 우주 차보요래 아니 왕침보 딘데 임발라 때네
미창매 고랑라 구십 수기 요래 찬족 지기 요래 통식이 요래 지통 지기 요래 딘데스 지통 지기 요래 그때 마치 체샤 지통 지기 요래 마오타나로 통아 통 지통 지기 요래사 다 네팔리라 축제지 쇼거가 아니 다 courageous नेपालीमा अब बुझाउँदैछु बाघ बर्खामा जन्मिएको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि courageous भोटी भाषामा चाहिँ लोखोक छिम्बो भन्ने गर्छ र नेपालीमा चाहिँ साहसी एकदमै डर नमान्ने नडराउने जस्तै बाघ हुन्छ त्यस्तै बाघ बर्खामा जन्मेको मान्छे पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर अष्टशस्त्र भन्नु हैन एस्ट्रोलोजीलाई त्यो भित्र चाहिँ त्यसरी भनेको छ तर त्यस्तै नै 100% हुन्छ भन्नु पनि सकिँदैन अब कस्तो वातावरणमा त्यो मान्छे हुर्कियो कस्तो परिवारमा हुर्कियो त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ तर बाई एन्ड लार्ज चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ साहसी बाघ बर्खामा जन्मिएको चाहिँ साहसी हुन्छ र पावरफुल भोटी भाषामा चाहिँ वाङछिम्बो भन्ने गर्छ माने उसले जे भन्छ सबैले मानिहाल्ने त्यो एउटा वाङछिम्बो अलिकति त्यो मान्छेलाई अलिकति डर मान्नुपर्ने उसको नेचर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे सबैजनालाई अलिकति डर मान्नुपर्ने पावरफुल अनि हेडस्ट्रङ अब तपाईहरु अंग्रेजी सिक्नुहुन्छ भने अंग्रेजी सिक्नुहोस् भोटी भाषा सिक्नुहुन्छ भने भोटी भाषा सिक्नुहोस् कि त इफ यु वान्ट टु लर्न नेपाली लर्न नेपाली एट द सेम टाइम त हेडस्ट्रङ उचुक छ भो माने एकदमै जबरजस्ती कसैको कुरा नमान्ने मेरै राइट हो भन्ने मान्छेलाई उचुक छ भो भन्ने गर्छ र यो नेगेटिभ पनि हुन सक्छ यो पोजिटिभ एउटा गुण पनि हुन सक्छ यो एउटा कमी पनि हुन सक्छ अब गुण हो भने चाहिँ कुन खालको गुण अब हारे नमान्ने यो काम गरी छोड्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ उचुक छ भो यो गरी छोड्छु यो सकी छोड्छु सिकी छोड्छु भन्ने जति नै समस्या सामना गर्नु परे तापनि म गर्छु तर म आदि कल्चर छोड्दिन भन्ने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ उचुक छ भो भन्ने गर्छ अनि कमन रेस्पेक्ट सबैजनाले त्यो बाघ बर्खाको व्यक्तिलाई इज्जत गर्छ सम्मान दिन्छ इज्जत सबैजनाले इज्जत गर्छ उसलाई so di kharishugore ngaranchu yang di marda ngaranchu di nangla kharishugore mongde tang da minda che tang mongde tang changma ya de chene ani dinde mare da di chendrik da delwa yobe astrology mi dekkebe kabla अनि दे कबला दावा खबर योरे निमा खबर योरे कर्म खगी खबर योरे दिजो ला लोपचुङ छेने सुंग्यो पेना फिमे की दाचेंदी
dawa di kora captain chikla ani dachen yungi yore chezang maranchu chi di kharesana dawe drogyo la shishane based on moment of this moon dawe drogyo la shisha che chi kyuki yore yang perna low tide high tides yat perna kenan so chodam la shugi yo na ani high tide tang low tide khati yungor sana ani full moon tang new moon la yungi yor ba che chang da namkhala yebe dawa nima karma tiche shuken di zambuling dang milayang tipgi yore sigi yore perna tide mikashe sem debo sheta meken dinde mixel gi cheba chungala ani koran chogi nacha shugor be dukdu chinje ani ke gyap mu cheya gi tuchu di ani cheba chungala kelgi yorba chezang dine ngato khari kingi yorsana nima tang dawa karme shuken mi kangla tipgi yore sine kengu gi yore mi chigi ta pena mi samba debo shira mege chig chaba chunga la ke gyapna ti kangchu ne chigi meba ti dawe shuken tipgi yoba ti kengu gi yore taga nang shinta manzo kalti di yang astrology di yang dawa nima karma techo mi kangsa chikebe kabla khabar yume karma khagi shuken tipki yume tidela shisha che soba chikre अब यो अंधविश्वास पनि हैन अंधविश्वास पनि हैन यो एउटा साइन्स हो यसमा चाहिँ के भन्दैछ कुनै एकजना मान्छे कुनै दिन जन्मियो भने त्यतिखेर घाम कहाँ थियो जुन कहाँ थियो कुन चाहिँ तारा उसको माथि पर्यो त्यसको प्रभाव परेर चाहिँ त्यो मान्छेको व्यवहार त्यसरी बनिन्छ त्यसको प्रभाव पर्छ जुनको प्रभाव पर्छ घामको प्रभाव पर्छ भन्नु मतलब यो अन्धविश्वास होइन तर 100% त्यसरी नै हुन्छ पनि भन्नु सकिँदैन यदि एउटा अर्कै भिन्नै वातावरणमा हुर्केको भए त्यसको पनि प्रभाव पर्छ त tintere tatris sa pembar wa khana cho kungseng la ani lolo nanji shug yugere ani tikabla pugu chola yang tinres chik khana cho rob cham chik sungbai na ani ngaran che phegi kalchi la yang shenke cho tonan ke sigirba ani nge tanda de ngen tu nang la pe she tam phegi tambe yang peche nang de chiktuk ni sum di de ta khandar phege dang phegi rikshum phegi chedang delwa yebe nyentung kyangkyang yi tide yimba sonza di ta kendo chumba ina yaboyore ta nge tanda thongba la tanda bardu nge duks thongba la tanda karji gi nangla kangsa chik tinde yungre sen laba nangshi tinde yungi yoba nye thonggi do ta yang gyacha kya mi tinde yor ta sumthug marwa chenele ken gwaya di gelchimbo shira redo tine
Tena karsa injikela thoughtful mao thanar thonga thong samse thongbo यो व्हाट्सएपमा लेख्दाखेरि राम्ररी देख्दैन एकदमै सानो न सानो त्यसैले गर्दाखेरि केही भुलहरू भएछ samse thongbo sena thoughtful samse thongbo sena ta nganchu digi dokcho chikharior sena kharasa kedu sene siadi di dokcho re disregarding to disregard sena lecture yang re perna to disregard hardship la bayina lecture re ta de kedu sene siagi chigi dokchok opposite thoughtful samse thongbo sambo yakpojine tang thuke samse thongbo taglo la kebe kangsa de samse thongbo yoresa samse thongbo tene sensitive ta ngaran so tanda kiran so pelchewa inji ke kingi yugire sensitive labatan lamsa chike kiran kita tinde ji yingire samsam yugire de di yakpoche ne hip sabote beina ya sensitive slabena kogela shibena choba nobo sena ta mi khande jigla shugoresna mi phajogi kangeldi yangna hagoge yeyun la khare chigi yume hagoge su khare chigi yume tindala sensitive chowa nobo krim midi lung langne ta lepsha samsam dide yang ta lamsa kora chora nobo sensitive pögela sungo chungba ina chora nobo seneta chora nobo shira yoresa samse thongbo mission dala kangel yona kangel lamsa hagogen tidege samse thongbo ani thoughtful bandakiri arka ka dukha sukha bujne manche tidege samse thongbo sensitive ka ke hundai cha कसले के भन्दै छ एकदमै सेन्सिटिभ छोरा नोबो नेपालीमा जागरुक भन्नु पनि मिल्छ एकदमै जागरुक तिने योरेसा तिने sympathetic sena ngancho hapte kala chigdi nyem patan lamsa ningje chembo re samsam yunguduga ine sympathetic sena shashin chembo ani soso nangmila ta taglo la kebe kangsa the soso nangmila pe misi shashin chembo yoresa shashin chembo shashin chimbo resa tena
샤신 첨부 라 라타 라 셉추 루가 룽 차 빠 나로 포 테네 타 딱로르케 미티양 룽랑보 시다요레사 short tempered lung chabo lung langbo ta tiging ma la shubena shi gensik la cha panaro po chabo sena kencha chiki yimbala goggi yore penna tiging anju uchuk chabo sena lecture chigi yo mare a di chik ki shisung chebe na uchuk chabo sena lecture chigi yo mare कोने एउटा एडजेक्टिभको विषय पछाडि छ पनारो पो यहाँ पनि फेरि आयो छ पो यो गुण चाहिँ अलिकति गुण मान्दैन त्यो एकदमै खराबी कि त कमजोरी नहुनु पर्ने त्यस्तोमा चाहिँ कुनै एउटा विशेषणको पछाडि छ पो जोडेको छ चाहिँ अलिकति नराम्रो सम्झेर चाहिँ लुङ छापो रिसा रिस उठिहाल्ने लुङ छापो त ngara pheke la chawe ngara ta pheke di thangbo na gensik sebe kabla gensik yakpo dinde la chenbo lokok chenbo wang chenbo dizu yakpo tigore shashen chenbo ina yang gensik duga dinde la lung छाबो उचुक छाबो सेने तिनस छेजे सेबरेशा गेन्चिक दुगा दिनला लुङ छाबो दोंगाम छाबो उचुक छाबो त दिते मंगबो योरे छेजां दा लुङ छाबो योरे सा लमसंग लुङ लमगिरेसा रिसा रिस उटी हाल्ने बाघ वर्खामा जन्मेको व्यक्ति चाहिँ एकदमै रिसा तिनले यो रहेछ लुङ छाबो यो रहेछ अनि highly suspicious अनि फेकेला suspicious दानारो दो गासा दोक सनारो सोना सन छापनारो पो दोक्सन छाबो ततिगि न्यंगमा ला शिवनाशी छाबो छापो नराम्रो क्वालिटी हुँदाखेरि एउटा विशेषण चाहिँ अलिक नराम्रो मान्दैछ भने त्यसको पछाडि एडजेक्टिभ बनाउनुको लागि अनि छापो भनेर जोड्छ त अब धेरै पल्ट तपाईले देख्नुहुन्छ छापो दोक्सन छापो तातिगिङमा ल शिवनेशी दोक्सन छापो छा पनारो पोदी क्यन्चा ल चिजे छिक्सोगी योरे दोक्सन छापो सेना सस्पिशियस दोक्सन छापो मिदी जुनसेगी योना मिदी ngala खरसा न्युकेया기 처시 योना 딘데스기 독선 차보 배 독선 차보 요래 삽니다 독선 차보 요래사
शङ्का गर्ने त्यो मान्छे कसैलाई विश्वास गर्दैन शङ्का गर्ने खालको हुन्छ 독순 차보 아니 다 군마 매 동대 디 코랑 낭직배나 딱로직 매창직이 낭라 딱로 라케베 강사직이요나 아니 매창대 낭라 동대 너바 용기요 말에 매이 너바 용기요 말에 군마기 너바 용기요 말에서 अब कुनै एउटा बाघ बर्खामा जन्मेको एकजना व्यक्ति तपाईको घरमा छ भने अनि भूतको डर हुँदैन आगोको तपाईँको घरमा डर हुँदैन चोर लाग्नु त्यस्तै डर चाहिँ हुँदैन यो बाघ बर्खामा जन्मेको एकजना व्यक्ति हुनाले गर्दाखेरि तपाईको घरमा चाहिँ आगो लाग्ने भूतले हानि पुर्याउनु कि त चोर लाग्नु त्यस्तो चाहिँ के पनि हुँदैन त्यस्तो हुँदैन त फर्स्ट फेज थर्ड फेज त ngara chu pecha dinda nangla cheme che par sine pecha dinda nangla mangbo yore ta michi ki meche di sumla gone dividing someone's life into three tene che first phase of one's life cheme the third phase of one's life and che par the second phase of one's life the che dang cheme la ani changma yakbo yungresa kangel yoba de soyang kangel sel ani semna tungel yoba de soyang tungel yang sel gire sa yena yang middle phase of second phase of one's life 다 체 발라 때 섭섭 제국이 요래서 체 발라 때 섭섭 제국이 요래서 당가란 저 배워서 소소한 게 삼로시다 땅 먹어 봤지 아니 직타지 제고 존나 먹여같이 딘데치에 라녀보시다 여러봐 다 먹여야 되죠 몽대이나 카데나 캐란서케 이나양 디 거지시야 디 천직르다 다가스 몽데기 깨자 말에 고치 겹지니 럽종 체제 수시교제 재산 캐나조 디 케냐 베미시 결정부요래 다 디네 딱로바 찍다 빼나 딱로바 박발카 워 번째 다 부이나 that is if you have yet to get married and if you are looking for a spouse then the best spouse can be horse or dragon or a dog someone born in the dog year someone born in the dragon year someone born in the horse year. These three can be your best life partner. अनि अब यदि तपाई बाघ बर्खा यदि हो भने चाहिँ त्यो केटा कि त त्यो केटीलाई यदि तपाई बिहे नगरी छ भने चाहिँ अब एउटा स्पाउस खोज्नु हुँदैछ भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ गोरा बर्खा ड्र्यागन बर्खा र कुकुर बर्खासित चाहिँ एकदमै राम्रो मिल्न सक्छ भनेर अष्टशास्त्रमा त्यसरी लेखिएको छ यो चाइनिजको पनि यही हो कोरियनको पनि यही हो भियतनाम भोटे शेर्पा तामाङ सबैको यही हो
요 안드비사스이나 요 एस्ट्रोलॉजी요 र तपाईहरुले यो जान्नु जरुरी छ यो हाम्रो एउटा रीतिरिवाजको एउटा हिस्सा हो अनि तपाईहरुको यो चिनाजनाहरुलाई पनि जागरुक पार्नुको लागि शेयर गर्नुहोस् अनि कनाच दि सेन्सिनंगेच like it nangrona tangye de chawenye chisogi chedu da magul tanglangi pyi labya tang ani gyarap ki kola yangna janam ne chikchu reni khanda mangda changma pyo dang delwa yebe nyentung kengyang sugi ye chesan krancho di like it nang bayina mi mangdo taya koka bragre ani gugul nangrona she cherona tingye de natri de khala de sagi nga nyotche de gebgyu siya gi nyintu mare ngaranchu phege phyi tambe nangche ani karti ta phyo dang delwa yebe kecha kengyang nge de nyintu sugi ye tüche tenje 지대치고 제상 견한주 인지 민지 like it 남로나 당아서 배워서 남도산의 시바 쇼스가 들이 중나 아니 미창마 참가식시 제제 년도도 시기도가 아니 딘데라 고코네 슈베나 사바시야 가야 요 말에 직로가 첨보를 직 용기 예시기레데 이 다른 계좌 상바지 고중다시야 딘데 지게 여기 말에 딘데라 톰마슈 딘데 롭중 테스트 난 셔다 알레 당보 개급 신다기 결합 롭중 난베 몰라 소소 결합 롭tam직 인직 민직 롭중 난 그기 요레 소소 개급 신다기 게 판토다토 이나양 소소게 메탑 메버제 소소게 마신베이나 아니 소소 모올라 차버제 디 셴바 제바 라 파마츠 부구 충주 임백갑네 심강라 벽에 경고가 요래 첨보 착내 벽에 신의 장고 중나 갈래 카글려 같이 예매 캐란초 tonda 킹기요 말 날럽기 여봐 신의 장고 중나 인스나 가레레 레 가듀라보레 두 가듀라보레 캐란초 랍양 투기 말에 교생 간대질라 때문에 독라보래 교생 간대질라 때문에 중라보래 캔슬 랩양 두기 말에 춘조갑네 캔슬 심간라 벽에 겸배이나 크란츠 딱다 랍도 전다 하먹어다양 중가듀 랍고래 대시 겸마토나양 중랍고듀 중송 랍고듀 송딘데 랍투바 용그래 게 축포 셔다레 띵사포 셔다레 zambulla kedo phakbe kesini ke khabacho linguist ecophoric language go ecophoric language Tibeto-Burmese language in this ke shenda mandawe ke chupo chigre chezang kana chu simkhang la yinjik minjik phege kyondro nang ani phebadang pheba tube kabla 율게 디견바이나 소소게 소소 매바소기요레 탄다 갸나라 럽달라 푸이 럽기 민두 직 나란지 깨겹기요레 소소 뭐네 다가 난시 간죽네 메나양 효양 쇼제 아니 그바 유튜브에 갑라 유게 교네 다진다 차샤베이나 아니 그바조 점점 제사라 펠처가 네팔리키 경우도 상마 배발다 얘네 네팔리키 경우도 바야 네팔리키 메시 다토 약보 다방 셀보 시부지 경우는 나란서 표버츠 벽에 뿌이다고 딘데 경우도 다 세야지 그러봐 야 딘데양 매버체 수수께 마신 버체 치격이 미게 대한 자다고지 마신 버체
아니 파리 지와 매출이 레고 메세네 기데 아니 라마루 차야게 냥가 슉 첨부 냥가 첨부 시다도 제장 이사 나라나 디데체제 아니 저링기 걸지 글롭첸디에 참샤기 아니 센시 남발라 투샤나